radovima i kao muzičar sa gitarom. Da li samo ti uzgaješ sve moguće? Dame i gospodo, uvaženi domaćini, na ovaj dan, Spasov dan, dan grada Beograda, pre nekoliko dana je bio jubilej i pobede nad fašizmom u ovom časnom ruskom domu. Nalazimo se svi u ovom rajskom naselju gde iznjedrenje duše iznad naših glava lebdi i uzvisuje. Prijatelj moj Todor Jovanovski me je pozvao da večeras budem sa vama, a to nije ni prvi ni zadnji, jer ja pratim i kolonije i otvaranje izložbi, pa mu se zahvaljujem jer me je uvažio na mnogim relacijama. Ja uvažavam vas i ovaj trenutak i dozivam ruske vinare mudrosti, dozivam srpske vinare mudrosti, pehare svima da natoče u zdravlje ovoga dana, ovoga trenutka, sećanja na našeg Sergeja, 10 godina trajanja ovoga udruženja, za ovaj dan, za ovaj časni ruski dom, za sve vas i za sve nas. Dozivam beogradske žeteoce da dovezu snopove sreće na srebrnim kočijama sedernjače. Dozivam muzičare, pevače, sejače lepote da vlati srpskih i ruskih polja pretvore u note. Dozivam slikare da oboje nebo iznad ruskog doma tonom flaute. Dozivam valjare da izdvajaju amfore za prve poljuce, za ovaj dan, za stvaralaštvo, za kulturu, za lepotu. Dozivam književnike da razveju ključeve čarobne za formule magične. Dozivam vas, sve vas dozivam da luč radosti potpalite prosvetljenjem, lepotom, stvaralaštvom, ljubavlju ispunite zdravice. Dozivam vas, sve vas dozivam, dođite u Ruski dom, udruženje Sergej Jovanović i časni domaćini, sa vama i sa nama praznik duše slave. Živeli vi meni, a Boga mi i ja vam.
sticajem okolnosti Daleko nije nedostižno da je pred nama i čeka da se prepozna u buduću večeras